Ярыш тарихында ән uzun қырмызы келемінің яйылмасы. Евроклубның дамында иштиракчы мемлекет байрақларының көтерелмесі. Евровидение шерчігінде концерт ве жанлы яйынларының көстерелмесі. Герданлық шекленде мухлислер зонасы. Киев Евровидение 2017 ярышыны қаршыламаға азыр. Ярышның ресми мейданчықларында олажақ тәдбірлері ақында бізім мұхберіміз екееті. Мемори, инжи ве гузель манзара. Украина пайтақтының мерkezінде майысының 7-сінде Евровидение 2017 ер ярышының тантаналы açılış тәдбірі өткерілежек. Перед Мариинским дворцом развернут... Мариинский сарайы огунде қырмызы келем яйылачақтыр. Uzunluğu 265 метрны тәшкил етті. Ондан ярышның әрбір иштиракчысы кечежектір. Дефиле вақтында автограф ве интервью берілежек. Идея наша... Гайымыз яйынлавны динамик ве мераклы этмектен ибареттір. Açılış тәдбірінде инглиз тіліні яқшы білген ве сейіржелер арасында нам казанған алты алып барыжы çalışacaktır. Егетлер эстакададан парковый серги мерkezінде ерлешкен тантаналы açılışның ресми мейданчығына yol алачақтыр. Дам üzerinde иштиракчылар 42 милли байрақны көтережек. Ярыш тарихында бұл сайыны тек 2008 ве 11 сенелері арттырып олған еділер. Церемония открытия. Açılış tedbiri adeti olacak. Ama aynı zamanda parlak Ukrayn hususiyetleri de kaydedilecektir. Esas ziyneti halk çalgı aletlerinin Milli Akademik takımının çıkışı olacak. Orkestr yıldızlarga refakat edecek. Şu sırada Jamala, Ruslana, Oleg Skripka ve Druga Reka takımının çıkışı nazarda tutula. Ayını merkezinde Евроклубны тәшкил етежеклер. Ярышның resmi yerlerinden biri olacaktır. Mında eге тазалары için kapalı akşamlarını geçirecek olalar. Евроклуб аккредитациядан keçken muhlis ve eğitler için resmi meydançıktır. Klubны parkıvı merkezinde yerleştirecekler. Mayıs 1-14 günleri arasında çalışması közde tutula. Хрещатикте Еврошерчикны мейданға кетірежеклер. Балабан сана, фан зонасы, экран ве фудкортлар. Мында мусафарлер үшін тойғын бір программа азырланған. Евровидениянын яры финаллары ве финалы олажақ күнлері мында шоуның жанлы яйыны көстерілежек. Performans vekil ve Ukrayn çalgıcılarının, DJ'lerinin bir sıla çıkışı hazırlanmakta. Nasıldır bir fashion performanslarının da olması mümkün. Sanadaki content çeşit türlü olmalı. Umumen Eurovision veliç gibi parlak olmalıdır. Софиевская мейдандaki muhlisler zonası yarışının resmi timsali gerdanlıq şeklinde olacak. Lokasiyaya yapma çimen yayılacaktır. Mında sana ayak maşına turakları, foodcourt, bus eyikleri, muzeyi, yumşak çuval koltukları ile istirahat zonaları yerleştirilecek. Şoу Евровидениянın esas meydanı Halkara Sergi Merkezinde geçirilecek. Yarı finalları ve finalı Mayıs'ın 9'u, 11 ve 13'ünde ötkerilecek. Seyircilerini şu sırada esas repetisiyalarga da davet eteler. Başlanması Mayıs'ın 8'ine planlaştırılan. Alesya Gurbek, Petr Galka, UA TV.